Nara mala kenyam we kanas diare kontin barwanya lingwasama biya kamal ka Nuer online TV channel and manduni sham kosnyamla no rwasne bana rwach katin kontilat karodian re doran bana take up de net want de kon kelin ke jari pod mane mishi jek live video me bi gorojin channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan mi jiram jidit ko mi tegaler mishi berej mi shamala shi bi ka gwasa dana don sha video sha jalarech bana report ne titi bana kalinkel shedamngai kono take tungwan long to lat karodian okay tiba nywa ka yakel ray report kana mene gwasa me men ba nywa ka yakel bana rach kamenyam dung Dr. Guy Cook baje nywa ka yakel kamen chalat bana kula we gati ko kiena kono de kon kaling ray report kana mene ko ngai kon diala kono lat karodian dong mada laram dong kanaling den bu kora jogo to wanta lat karodian katin kon te ngai kon ka ban report to wan bu kon kaling and then bu kon kulu we kati ko kien ko right now ngai kon kono lat karodian gor jeno de kon te ngai ba ano ngum la rode re wecha ka so sudan men re do aran kon de kon shal ken wore bi kon me ban jeling kel John yam cheman che kwenya gwasa me ti kondi alte ngajin wone na Dr. Guy Cook shana nga Nairobi ana pan kaje take news ni ti sha las online ka social media dong there's confusion there nating wandong ngar ken ke guy ken ano gatin kono tok so gorga jano by nyot mandan en shiro de lat ki ngum shi tok Dr. Guy Cook jen Jay Shejek Kaduk County ngai kone gwadi dane che Kaduk County Dr. Guy Cook che wote ka dwalten winami no chana je nywa kelenin but the report man chala den wone na mu won la tama chala den en Dr. Guy Cook e wajen dong ne ka gwadi dane dong chaje poison dong food poisoning but chala den wo chi jen waten jin gidiriam jante ga diriam so ko money jen mi dong shalin ko and when mon shaya much no charge much ka wal ka bor mi cha kana bor kana wala to kana ka jek den shwana ka juba an when mo cha nyo ko nan ka je charge nyo mo nan ka Nairobi kenya mane medan kana deal ga je tel mi shalat ka kwide so and then me chi tuok cha gu jino okay mi dong cha nang ka ju dong de point der opal den cha kan mo kan to so kuje mone cha ju guje no okay bai nang wuje mi ka Nairobi so jen do dan we ga Nairobi ano ka je report link kono mene ano bu kon dial teke ngech kam dana to ke report mi shala da ne ten wan gwa da mene te ne di shirwaj kene Dr. Guy Cook and then she yede long so no more don't you confusion je bunga netung one and then anyone gonna post ka social media and on chakula gaga no jana wa tenejen ka hypertension ke dirium so dirium mo ajen shi nang ne ka we chale Nairobi mone ana ko ba point ba jo realika so na me amila rode ke mi shi rode laranta me de yen link nyam ko gore no dara shubkaya ka dobo mane Dr. Guy Cook wa point de pole ke report dana chanu of course jangai kono no jena dong rami momi dong shetikatun wan long te gwach ka roide karena kor liuna ka kwida shirkamana na re loka ade kono larno a jig bay de ki atena but no why a human being me take riek me shejek at the moment ano cha jagani go dong de lana jetene no tege me chetene na chang ma larga jeno dong chiang ngane jakata da nakana kuma kirmi yadi keteten no mo chi jandana dong de na de deal ten ke report dana chano men gor ke lungo de te ka pal pan ran ba chang chemi jek chalat chabu wi sho jane ya liu ki atena na so de ko lar ode a pal pan atike ka jan bani alet ko der lat ko jaram mo te ka gat ke te ka gol gwa o der tik de point der pal so na mo da la jena nyam dan de we sheng na mo te ka juyone ana chana gorje no point ba pal katin kontin tilada a kon chi ni ja ka sha mu shoda lut
ani chana jogo no point pol and then balu lena gatin kon leda katok chade kan chade te ke joy bashir manana ngai kone dore shal ka moduk kanti ka jongle ajan go ajan front line right men yen kon ka katin ka na kirmi yadit ka jan go dan tin ko cha goro te governor dare dare golga gor jeno dare te go front line ano chit kinetic chit ka jang ko kien ajan ta dan lat ke je right now mi she joy she chu je ko then you kon dia lu ngaji no dong luangane je ka mengai kon chit ko dong luangane je ka kwen ka miet cha wo che jan wa jan te ka story dung ade ka dung diriam so kujo mo jo kon dia lu ne dar gai kok jatin jaga Nairobi ya dwelwal ano status de report na cha no ngani tin kono gor ke dar gai kok so gui kono bon wo derti de point bo der pol go dan tin na mo der we ke jendial report den chalare lo ka chimin dan ji kono ngach no cha kan na me di de ku ss pdf go de dan shi de ni ss pdf me chikan wi te na jentin ano go de kono shi shuptin ano chikan mistake de wan ikan galo latin kan misting da to che wona ko bikan dien bikan kan kan dien nuare ano namo ba chalo na te ja je talon che mana ngai kona kuma kirme yadit cherme che kon linga johnson lon ramkel michela de george no amu we shubre lo ka ki don nuare be ga dil nak george long telmi tagatan so me chu right now ka chela de la de che ulat and then bukon nganya no jen mission mo chi ga dong no ri gan ganak ku message pdf chi ga dong no ri gan ganak ka ngoda bo bukan kon ba kare nyale so mo ngai kon na mo le so tell ba denied right do no ne kon ko la no ren ku kir mi yadi kenen kon dong te gari ke shirwaj jen ku kon la larga jen go mi jinti ne ti ku kir mi yadi kana ka ne ko how do you feel diro jigede jigro do dinter right now godan titeno ne jigro lo jirami mo de point der pal katin kono latke keneku ki ngom der lar no so na me jena nyam no mane one ka another report ana chana lar no quick recovery karam dan la governor Dr. Gaikuk abi rar rate jendana titin one ka report do dien gwasme mgor be nywa kel ka very important kanito kono lanwore no kon to kon ke kel me bej re dwaran ke unity state no be nywa ke kel kenyam araja ke dung uror kanti bana kula we nyam ano ke jen kwi gan tin che deform tin kon tin cha adap ana bana right ke kwidian ke kwi michel ke me petroleum kon petroleum dem right now jojo gwan o moja ne kon moja kerek. So for that reason, because ngaji no bana right no. Chara gwaseme ka jomo chalat. Kuror kanti ka jowo dana chalat gwaseme wa take dol dangro tishanak grenade ke bom. Ka jowo dan chalat gwas be nywa yekel na meriga me to kuror kanti me bej. Ka jomo chalat gwaseme wa dol dangro titiene mukuga ne dirwal ne chalar je two boys ken kukale kwagala nagwan te gol wa chi bom chamar mi amara ka jongle ke ror kanti wa chi rega mo che shop kaka James Gatkur galwa ga jiram dana la uror county commissioner jarach ano ke radio tamazu chanu ne ka chankan wan ka jok de kon chulara no chang wan ka jok lo e wale sorry pana la Thursday wale Friday ke Saturday jen chikala do chirega me cho da lat ki je to ano ka to garar gwadan tie ke UI town jen gwadanan marna motin wa chekan dol dangaro to ci yeken chakabat anona wa en grenade mo ke bo mo wacha ja ban pin dio je ben de ni asas pdf fin ano dio ko pe an jen waltet ken je pin che ngana daro che galonek anona ka jo chalat wa ka changa wel ka pairo ronkin dangro wir jan dangro bakel re which gwan mi la jal ke tak kamde ano ken jen dio je kam ken ay du no kwala cholo kwerdit wa chicken grenade chicken jekpin ngar ken ke je ke ripoda na chano
and when money wa chu yu mar ka chu ram kel yu yo bot ram kel chu liu la incident do dien kwala no dol dang ro chu liu ne chero to gwara dien no gwan mi tie ga to year no wa gwada mi chete ka mi chiro latin bo gwada mane bane wa te ngar ke the same thing bo and then chi maja mo chiro do yot no wa ne ko ante ko bo cha na ngam chal pok tap ku dukanti so ne de da jan dan en chalat gwasme commissioner chana jogo no ne mo yen ke lui na jok la local population loy kere which ke lui ga gwada dan chi de nya SSPDF chi go tin jogo na den wona na gweje pin ko kan de nya SSPDF chi kan mach chi kan ga dag doro gwada mo moy kanarik jin yenera to tilenga na me kriyan winmi chwa go jeno de na SSPDF mi jen kamore wini ko cha ju pan yes cha ju ma bana ojek tama chwa go jeno wodi are wech ten kon nin chikanutin kay kan ga teke ni ngana wang ano tel ti kan ga ban pen chikan ngo kan ban pen ngai kon ala na modal kan la teke ti be let kan ka yenera to so ka kuje mon jogo yen wonena moran welu de which agora gwano be safety be jere aleka caution case dom shi wajal ka shi wajaga namo especially kon la gat chikana ngaje no ngu modera nak so mi shi ngaje no chi gadu en wenamo kadere gadere je mo kerek godi no ba gad ba ka tiede ka chi ngare jol ke ka chi ngar kum don ya tet pin so to la ka lat la gon mo ba lat gad ko shi gat cherik te bujek na me lerme bej ko shi ngwana titiene ti ki gatin ti ci kare ga mo ci kana jek na me da la janda na de nyaa yekel kamanda na ci to ka ga dangro ko wuror be jelong ci chong ci kono support mi ci da mena oda ga de ga liu ana ka ma mi cha ban pin netin konti la de SSPDF galwaret lawmaker ajramdan en chunga ku wuror jen ramlet ke state legislative assembly ana ka sharach ka commissioner wona ne dial ko la diet gan gad ke ko advice ko chicken bejal ko kan tin chat tat pin kan content la dina SSPDF de kana de kan so number we kan dial mi sha yo ngaj ba ne dial ba ka jog mi pin ja gwa gor je no changa jen kan changa jare jol ko kan dina SSPDF gwa da joy ga natin la benkan kwa kur to la benkan pin ke ur mi ka dor yor pin nyok te ram mel dong mala ram jiak gora bana muy kare la do la ben pinche dier ko ngabalon na ko ni chimichi an june tam chika dol dang ro chikan kan ka jan bom yi kana ban pin so na me der we ka yeb joga ga diet gan ka joga ga do ka chinga de which so na me da la man yam ande nyak ka kon kel ko de yan te ka ngach ka mana to wana ka unit state okay unit state ka jo dana chalat gwasame ko kon dial kule te ka ngeji te ka mi ci tokten te ka gat dangro te cha daf an gar to wa ka gat ti deform okay ram ci deform ram te ka bom gar te ka bum ano ke cha daf te ka bum kan gar to ni dab ka dio je ka jen pyro mena mi te kontine daba cha dab ko ma cha dab lo cha ji lo ken ga deform ka dob dan ko deform ga je gwe ga je no na mo to ga kiebe kam jwe kan ade ka petroleum la liet lies a dangerous right taker and michal ka me petroleum la kona la dana petroleum gwad mi tanatin ke gwad mi te mi natin cha da gurgo bina ta tie ka da la nana mai ke je kan ji company contin cooperate ne de konti la ji company la kana ngije no liet tet la lede mitte shek murut la gada te ji de be je moy ko do dien special kwene sham ka ki puto matkan wenamo mitte li estaten la gada ndap ko la ka deform changa kan no ki dit chang dam ne dwor be moy ko do dien ma banen ka je no che me gay na che jadab kwana re jogo no ne ko chatwa tamakan kampan ti chikan dier kana ko kan kampan netten kukuliya la lot kana kashikan na ngi ka dob dande na gang ka je dier kan kamen we todian chikan dier ka te ko kiena content akana gorjo de ne dial de kan te kan ko ewe dian ki dob dande na gang ka je
jala prevention is better than cure mitala well ano de na ti ga gwadra na tiliya tin ke jina de ti ga ko se jen rob dan ko gati te ka bum ko ala dap ke je mi cha gan mi te ka bom ana mi cha dap be je lungo no ga de mo be survive so na me joga ne dial no di de ne dial de kan te ka ngach ko mutwo ga tem right now re wichin winami alaliet moja na ka joy mo ne de kona moja ki moja re ka gat tintiane especially de kontra la manegan moja ka karek so kuja mo gore jeno de gat kana maneken de ka nan ka commission mo ne ke nyok bene en company mandana kula tekaliet gore jeno de nas de na roy ka ke shirmen chelin gwadu maka kwana wacha go de na roy ka kan tin content tendeliet pinjen ko me ko gat ku go defon ku ko deform kan garato baga zil su take measure which documentary me chalat lad je ke jen benteu take na ka ta danan men lad ngwane ke je anyok take bden ngwande cha ko la ke jen kwi liya da mon ka benteu no ne to ngwan chush ke ne run reality en company mi che we la kana ledlo chicken deer ke ne ko te wana mon mi jenu gui benteu tele dup to go tele everything charge yar ka jeno jen gwa dana biliyet weten jen gwa dana biliyeten so liam no ben wanamo ka jeno liu gat ka jen faga jika ka jen liet ko en jen take pollution la air ki jom la ja yara ba jom be yar ko la jom yara la ne to la ka ti ka consequence dan be ka liet ko ku cooperate ka ngai kenano run ba ka ti ban mala problem yana ka sa Sudan cha ka ti Canadian kon la ji kampantin kulliya da lot lieskat lot kan 1000 of barrel per day ka chicken deer ka tignen content wanam at least they can ka loka wal tende ro ganga je de condition nan ticketin de je realeka go especially mi shek mi chit cherwede nana de gwano de jetem ka de ngaje no gade elde ki ngum le harode ko tomorrow mu weda baramo mo che bada bagwa bada baje ka da baje ga mo shi ok ka te bra gad barar panyen full but men ba nenten bala gad mi che moy ka bom no so ka gad mi che moy ka bom la kona nge chawe cha take ber shi ka ga dang ro ko na da bun winimi wa cha ga ne dul wal ka tik dong chamoy ka paint goal so na meder we ko kon diala no gorje no bana awareness bana youtube mite mi chore la re duaran special ga jen dunli da me bana laler gare there's a problem kaliyat amana gan gat ken ka chu jor den ba to banamo dor mishire bentio gora gang ko jen goda antilietetin so na meder la kel mi gora de nyaka ye kel ka jen mishit ken mene no liet gora gwen magwa wanne kari poda me bada bar mene dung malakal ko biate ka ngitin no malakal ngum chora latin dia ci kon dial te ngitin pan ka je ka chana linganin bana kula we ka jen man malal gorga de walat ko de kirm yadi de je pressure eno dara da kuma cha dara je lonki dara ne diala kontin cha yen de ga kamrar michi la mal no ko malame tema kwaje pressure natin kontra ji United Nation ki de kon cholo no United Nation Security Council gwan mi shiga dolten no gor ken no bu kuma South Sudan bikan duwa be da ne cha tok bikan nyoko mulut ken no bana ne me bana je linkel chana dung malakal chana je malatbe dung malakal alat kona me gwade me bu kon ngaje no ne melakal chetikari te tot te tuokten kam jani ken tet kirik te tot tuokten gakken ka kwimon run sorry nin dang jokin nin wante chi wo shi ka te ka clutches kam ne ken sha ngene te na dang jok sha kan nak deoja sha kan nak na ka fashoda and then panke je chirig den nyot tuok within malakal town ka market cha te cha nyogo manake ajang so kan jang ato lar ka jeno ka jang padang wala jang padang ala dinga padang ne de ti kane de kontin nyin ka ta wa mai kan mun ta da mai kan mun so ma ja kula da ta jenen a ta di shol kan central government shol kan kuma kirim yadi no de ne me de je solve la re ka mo
ku kan le shode no ne go ne no de agulek force de lu njok ko kan nges kan agulek force longor kan de agulek force de lu njok malakal de kula bagang okay ko dieli ne dan che nyok mu we che tarem pinya nyok again dieli gwi kan no dong mishika mat ke jang chi mishika mat ne dong tele yeng mu de talk but and kan jang they are using tad use can tad okay use can de den shwala agulek force they do not care about them liuko wan kuro lele kenu they don't care about them especially kim yadi you the net mishala gulek force yos kaneka quit tad and wo ba dorian ba je tukcha right in wal kan la quit kan wari no kan wari kan tad they do not care about take down take care quit kan no gare me mishala kire ne ga chitarin ka widian la kan don o mutune kor ba ne gang you know kan watal mi jami kan lat ka theater right now akam dien ka jang karo dien so en up and state she kan guje no ka kan ko control ko ngat kan wude shal ka me Johnson lun ko Johnson lun chala da George man par pai ko lingne en mu na chub don wari bine ya na ka mane man pilane kun ka bine dul kun bo bine ka wang and they did that quick kan atem bigale logic jogomi so tension jatin dor shal ka me malakal kam tani kana jang so ngode very fresh na me bana more update bana kalin ka gwaden be so chine ngwan cha kanak are ko dana chituok ano na madere we kay na mo jatir right now kam tani kana jang bana report dit bana jalin ka kwidien ka gwaden be shana ko ben gwasa me ka kwi GUN United Nations ke report an jikene no take a report michikene no ka report mo cha ga yema ne kirm yadit ana a report medit ki report matot before that chana muton maling ke report e chala ne ken yam ke take company dungen mon michirwaj ano ka queen country in konan che korabana kula we ka report cha no nga United Nation Security Council ka kwi kuma South Sudan man kwa pressure no yeno nga mal chana meling kume men tin nga ke jeno ka ngana che korapo every year la biken ke data ne te ken ka assess ba witin konan che korap tin cha duop cha ja bai ba ga cholekan we Africa ke we win mondial so kajar one kin dangaro de dich as usual chikanerin kontin la widi korabi mon la kan kalis ci South Sudan kan Somalia shakarang no kan kala wi dangaro ti korab longo and in the world ko kan awa tele basics need to come kan ken now we have seen already ka South Sudan tele salaries te kapke jiwit ka salary la ka kapke a civil servant every country right but ka South Sudan cha kap biga take 3 months 4 months 5 months even a year tele salary mi jeka no ku kuma ka jano ti kan liet ko kana ku ka yuko la olat ka pokene ken ka ji kan dia gane to la civil servant ano wa an wo bika kana chikan salary chikan pay wa chi contribute long ko ba South Sudan ba jarang ala corrupted country medadian ta South Sudan ta nyom yo ka jeno men kwa level ka jeno ba chole corrupt country in the world alajen chikan dul wal chikan ga lugo let ken ka tele shari tele infrastructure there's nothing like development right so the to mijin wika ka kisteni state level tele char panken even within Juba to I want to remember like this thing to chala de kume you know an institution mo she fail so jen misharang ka nga so take somebody mi comment gwaseme chala de wonena ajani any dinka community should be proud of themselves ko cha so dan cha jorang ala number 1 and ko corruption ko jandana gorken nga ba belo you know and ba bele kir so kir che country che jaga bel jek ba yime je ba jegwi mon do den ne ti la le ga shang kan South Sudanese era mi cha le gelo ngo South Sudanese chika chur South Sudanese they are good people chika chur a chan ki du ban pen chira na nan labna jegani ja
kwaje le wonang ka corrupt di ke bo chum na ka corrupted country in the world ojen chaje yarore de yar ke je ko ka daga tina tine te ka jang te ka nuare ka we dana chi kir chelel ke jam so chajarang mandadian South Sudan chajarang long ko bala most corrupted country ka kwiko awatelle citizen ti jekalat. Many people they are jobless. Tell a lot mijeka. Ke decades right now tell a lot. Ngani charen jako biken mudeka churen jaka chur ken ngani cause me kume Michelle let you provide to the vulnerable people. How biran ko survive di. Who can both who can use la tool ko bikaran ko jono wadeka. Ka bulu deka kapet. Who can secure position ken. So na mekel. Let's say it michina ko the job creation de jalat. Tell jaga South Sudan. Job creation mute den teram de shoot. Tell kun de ro lot. But ko tell job creation te ne de yang anaka, that's why you are saying it. Ba South Sudan ba jaw level. And I'm sure ka gwaden be mo kwer ne dakama char where we come. Kiram do diana cha kwanya chi myself ke me yadit. I believe South Sudan will be a better country than other country. The corruption may be talk for good. So na me mediten. Mara diyan man chiloina jat kaja ka self kima yadi kashas post ka social media pan na me wale. Chikir me yadit she jang to job ka koru di jandang dit 150 ala pig nendial ka koru jandang di jureo but 150 ka jang kandial tilet ka National Security Service second dial check promote. Iloina enten wante jat ka jen report me long ko cha share online amani Nathan Kontin tin cha kwen kanari cha kwen gwasa me kanei ti chikana gujeno tilane kien de ko larano cause yin mu kwanye na la ka kwanye o kanei timoti tishi gorno bikala mo bikana lat enono but ya nyak listian gwada me gorjo be nyodie eno lize me menen kon wa gwada me ajan war gada na chagor warga me ke ping nenten kontin gui konke ne de tinten konti gwada me ke kenetin kontin cha kwen akume enu bigala ne timo dong de ke te ga let dit ano ka kume kirma yadit ana mo arieg medit ko wodi riudi andial ka jang ano chika dore koken donc mutu dore diende tin de la dore koken chit ke murle kiene koken to chune de koken diala koken chika nitin kos chikir mi yadi chaka gagrar ano teram gurno de gwada mo de chup ano no so na me amede yandi ali yana ngach report me cha de share kan ka social media kan panken ano cha ka kwan cha ka promote teloidian ke sam the list chaka banjor aken teloidian den kata dana gwi kene jenwo e chikirm yadi tena chaka kwa ngeja. Let's look at it. So 850 kagad jane 152 dong two people to dong tenich murleneten ano but chane dial chaka banrar den chi tat teloidian chejat tada kana liune kor ni ne kanwari tene de nyoko tene ka jawu kor ka jongle wan wer wa ka juj kete raina mi promotion che bena chane dongrar chane lok why ngum lok ne sama bi anga je wona ne jintele ji position ko dir no ku shet ke kirmi yadit first of all ajinga nga ngejimo kirmi yadit kujiji kujiji use ne ji you are just tool tele mo gwa mi gwi kire kaji so mem modere har gudere ladno yengu makarana kana kwanye kos right now ted pankin Canadian content go complain and where boku go complain where content kwa kim yadit kwa je support eno ken kim yadit kana ka kwanye they are complaining. Why do you have to complain? Cause tell you don't have any right. Lakir let the corruption let the judge tell me banya jor nim yam na let the judge kulara no chikiri mi jeglat it's up to you tell me nangatin lara jeno kir a na me che jek che lele jek
kir does not care about you michela is up to you again be gweja na gwe dana be gweja chitka gwelek force and corner to core we can no nay cha nay promoted taramba promote ke ya ko kir ngayen manana lede kir ano dirigen ka mane kane kono ko promote kane de ti promote ka national security service t 152 150 of them ka jang ka gad jane so de kono ngaje no de hukum ke mi yadi che dier kane bari he queer wal jiti queer is up to you bo fine jinrun for your own life gwada dana chele jekeje ko tele rambi nang dulwal make we nang dulwal so right now na me de yene linga no me le rode mi sha chebe kira na mene reaction mi dit to go online we ne diala ngo kana promodo mu wa promone jango ka wale je direct ngai ndiale direct kirne de la kwanya chega kwan ko ne de to ikane to go no la use ne jijira mamo in order ko bijo kulo support ka bishe mor bu kana support ko ne nyante ne dial ko la kwanya gwadme mi charan kwan let me tell you mi aran kwan ka kane da ton la take celebration to wanda biken kalat lot of celebration lat ken telo idien e chikir mo go achelat ena mo karwa da jena gor kire jena gore ko ba jelyak alo ko secure vote ko mishi tam to ben election and then ba ja kwan so na me der we kaya yene dial content la liang Nuer online TV channel so there we kaya kwana we ka one last report report me menche dwang ne won edung jo chalat no enjo meni ajo mo cha gor a United Nations Security Council chikala da jojo gwana wonene sikumu South Sudan che fail chikala da no kune condemn anta da na ka civilian kwa dwelkian kwa ka buk kana kanka anyok kwa ji humanitarian kwa ka peno weka goten kon chui naten chikana la no jukan kuma South Sudan wonene mu techi malsi no we techi akorcha de capchong bene all aids kana assistant yal de come here funding everything bene stop bene capchong so jomu chikala remene kene gone no nene mishi amal shi aje lugo la tugo lo tela mal mulad yena bene dial bene ga capchong batte ga jomu go mishi akula lat ramadala under secretary kake kan ji United Nations chikala do nene chika kiri jogo no nene jiaga longa no jin bi peace agreement da na chatan kan te chatan chit ka power sharing no bika wuch la wujiran ka chibu roi karamandan la kuer chiba ka dak machar jiram da la kuer lene consultation kan ran kan ne wuch mi ay jogo kuer mon wuchu wujinden bi pel ko rande based on power sharing da na chatan ka Khartoum ke 2018 de ke de respect bada wakir che jallo kono mo ji United Nation kula wenana me joje gwano ba kuer ba jugo no nonimal ka boken che mal che bino akane chine bilet ka kel chine bilet ka kuer mo kel even Donald Trump che right report an jikana lat kan kwara content kam ka kwak dia ta mo ka funding ano bikan mal bikan no ngre duarien la weekend le ne te koken achi mamadana gorke ano de kana lat ano de situation de kana jagagwa ci jandan let kana peace implementation George longo de mal de jata de jeno ko dag ma charwe re wi ko de were wi ko ba mal bejeno barkir ci gor ci gor de jeno te mal mo tanke ajen me de kire te tet kaja ci kir shano ya gula de wona ne ji United Nation jugan kir no no mal tanya mal lo je karon table nyore tedi ale kon la requirement nyu akele ne dak ma chara berar ketijin la ren negotiation ajan ta dana chalat kija so bana manana le road ban je kuliling mibe mi chala da ji United Nations national security dnk ne ko la ji United Nation ka ta dan ci dole New York mibe pentin la to ka bikir be jalot ke be chene ka ta promin la lat non ka cikan bubben den bana je linga gwaden be borayna ka jora na chala da wona ne mu kana shikim yadi ce mal ce je non and then bar dial baka cut off
jen ta dan tin okay mena dian me de matin kana me da la mala chala da bawlat ke dol ba dol ja Africa Union ka disa baba dola mo bala dol ko de so Sudan da ron yamade de dakra mu cha de jelu nyidi kana ji kware no de 2018 peace agreement de nyoko mo kwajer yale kedi so jen ta dan bala de nyok wa en 2018 peace agreement go jeno ba je nyok mo waje wuj titka Khartoum no kumera ladje ka tidji Sudan ba jo wuj bala pek ke kwij titka Dr. Abiy Ahmed agenda an lero no kwa kwije no mo yajen wache yajen ban mi walat ka dar shalma Addis Ababa nyo jeno bala fruitful meeting mbete ka mgwa mberaten ko right now ngai kon tuman peace initiative ne chala de je tok ka changa wadi ka pairo ko ne changa bangwan ka pairo de je lat bat chaje be fel ko wodi te ren wanda kan lat te ka gap kuma SPLA yo kan kana nok kuma SPLA yo dimana kene kana Dr. Machar alonge jere te jien Dr. Machar abira te jien kana ne katin ko ne cha yen kelen den bana kula we ka dialogue mutal Dr. Machar tan tal mishal ka imal tell Michelle K peace agreement. I just report down a chicken larn. So we are looking forward to be Malbere South Sudan because they are Liberian Capchong. And then we now we can national election, but national election let Makanda from Charkana Kon Barar, Kakane Kola refugees can go Rewika South Sudan Chairman talk. And yok national census, key permanent constitution, Makanakon la tell Michelle Mal. Mal ben gwada dan and Saradial te cha agree ke 2018 cha respect ekir bi mal ba kulban you know meken ke miyadi kan ka respect again challenge ke United Nations ano binay all the funding binay ka cut off kanga yena mo funding mo cut off ke jen gwada na jik so dan jik tun wantin be beje mat ka be de ka sanction tun wan dio je sha lingono cha uri shol ka me Johnson luñ cha cholba ka shamen chena gwadul na New York no Johnson luñ cha participate ka lian wore ka jen state meneda na chalat me charwaj yala no che jojo no si commander dung SSPDF Johnson luñ tabo jen yala do bana tila civiliane be kanak ko yala do baga naga men shikene baga naga men elderly baga naga badul ken baga chot and then one mo state no karwade wajaga jeko de cholka criminal code la ICC International Criminal Court jen gwada ande cholten so right now murai kona tema kume marwaike akin mi yadit ka ken ko nintin be mu kan chamal chejenok mu logo no banaw ka dialogue and then betika have that thing to talk one last things kume SPLA yo charo organize ka kobo candidate ci kondi yalinga no we de ne SSPD wugaten de ne SSPD kan ga chup ka kobo ka report dan chalat de ne SSPD wa charen bar de ne SSPD wa ti ga lip ka jetka jada mo awan nu kan nu dor chal ke bor but kur ko dide awa dol kan baka we chika withdraw ka gotin koken ka witin koken ala jen ka waka bor angum jen ka ke tana chol kan tactic withdrawal but tijen kuma SPLA yo awa chaka ngong kuma SPLA yo ka ngong ka liana siang mu tin ko kurmudit ko ne siang wa chiken goro biga jen mana diana bi angach ano ci ji United Nation bo chiken ji yun jaga we ka dar chala dugala ji humanitarian jel kan ka torbil jel ci chop ka jawdan chalat ka je alo bi ka bes bi kan o chakan winimi ko wa menchu kan ka dama ke de nya SSPD ap ke report dana chanong gwar nyeda menemen chan kana jek ajen mo wude ni mo kana page ajen mo yuano and wini mi kana page dana chanong en yal tong mi and mo pen yen ji humanitarian ko de ka we yana jel kan ka more than 30 cars you know torbiel yo yen doko wenya torbiel doko to we kere which amo ko wo ba base ba jo chak and then ba ne ko na shoot a vulnerable people ba ko moch ano ka wal ka kon everything we can ko jigan gwada mo je report ana chala no no dunda wo ka de ni SSPD tin ko withdraw kirma ngai kona mission dien kana wo kana rai loka wo kana ka kobo but te kan ka report ana chanong awa shi kuma SPLA yo kana nwer waya me shi kan de ni SSPD shi kan ka ngong ka korne chiang ka wer awa shi ka retreat ke charen bar jen ta dan da tin
Taran bar lo lui ka dor shal ka me bor ka report an chano ne ngwalar ken we chi SSPDF chi withdraw no chi tactical withdrawal chi tactical withdrawing ala ken wa chi ken kori ken jega bech anyok wa ala tarbiyel ken ngat ken ka ko ken chicken grown chicken ngat ken tarbiyel din konti la ken kula wire wikeke no agenda na ngat ken jen shaling chana ngene generally ta ken kan la de ken pankin ken jikume so akun be chi kormatot ray loka cha nong jalwo diela latke kurmidit so report ma jana na gore de nyoy yekel an ban other report bana kala linga gwasen be mana update dung Dr. Guy Cook bana joling Dr. Guy Cook chairman changaj wate ke stable entama ke pol point red will wall no chairman ana changaj wa she food poisoning mananje tokaja but wate ke mishala hypertension ki take high blood pressure ala dirium jandan wa chi kap ka wa ngai ke jawre na wonte ke dirya manono anyok wa che ko at ke kan jom tin kon to re wan kur ko te ke duk ko dugwa danan te ke wan kur wa be jamat so ne me agenda na shalat and then ban nyo je kari podadian ko de kon dial de kon kaling mi jira mi jidit gwasame gono jin bi subscribe kan online TV channel ko bitin kon lat kurin bi kan chamala shubkeji